Irridu nagħmluha iktar faċli biex wieħed jiftaħ business. Dan huwa kliem is-Segretarju Permanenti għall-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Nancy Caruana waqt inizjattiva imtella minn Malta Enterprise. Inizjattiva maħsuba biex tgħinu tippromuovi l-imprenditorjat f'Malta. Caruana sostniet li hemm bżonn inħeġġu aktar individwi jitħajru jiftħu intrapriżi ġodda Maltin b'idejat oriġinali. Qed naraw illi jkun hemm involviment sħiħ li naħdmu magħhom il-ħin kollu biex naraw x'inhu ma jagħmlu, kif nistgħu nissapportjahom f'dak li huma jinnaf support finanzjarju, inċentivi tal-Malta Enterprise li budget wara ieħor dejjem iżid dawn l-inċentivi u ovvjament illi we handhold il-businesses tagħna biex jinagħmluha iktar faċli li wieħed jiftaħ business. Caruana stqarret li l-Gvern flimkien ma' Malta Enterprise joffru numru ta' skemi immirati lejn individwi biex ikunu jistgħu jiftħu n-negozju tagħhom faċilment u mingħajr xkiel. Malta Enterprise qed toffri 3 skemi: Business Start, Startup Advance u Startup Finance. One News tkellem ma' wħud li kellhom iċ-ċans li jibbenefikaw minn dawn it-3 skemi. Iltqajna ma' Charles Saliba li bħalissa qed jaħdem fuq proġett fir-rigward tal-industrija tal-annimali. Matul iż-żmien benefikajt minn Malta Enterprise, naħdmu ħafna viċin xulxin, nibbenefika għaw grants, startup grants li jgħinu enterprises żgħarhom fil-bidu biex jibdew, facilities, għajnuna vis-a-vis management, allura hemm diversi proġetti li naħdmu ħafna Malta Enterprise fin jistgħu jgħinu għal startups ġodda. David Vella li għandu negozju tas-software fisser kif bis-saħħa tal-Malta Enterprise in-negozju tiegħu seta' jimpjega iktar nies. Mill-kważi bidunet, Malta Enterprise kienet tassistina ħafna, bdejna ġifieri b'4 impjegati u s-sedin over 90. Waħda mill-affarijiet, for example, użajna l-investment aid tax credits li ħalluna mill-profitti tagħna in a way nistgħu ħalwa ninvestuhom biex nimpjegaw iktar nies. Għandna relazzjoni tajba ħafna mal Malta Enterprise, fil-fatt nitkellmu mal Malta Enterprise naħseb darba fix-xahar mill-inqas. Xu dak waħda mill-affarijiet li Malta Enterprise qed jgħinuna fihom. Iltqajna wkoll ma' Felix Koy li qed jaspira li jiftaħ pjattaforma ta' gaming ibbażata fuq blockchain bl-għajnuna tal-Malta Enterprise. I'm developing Ultimo 5, which is a gaming platform based on blockchain, and the Malta is a blockchain island, right? So, and in Malta, I heard the gaming industry is very big. So I'm here for my business Ultimo 5 because it's combined with the gaming and blockchain. So that's why I'm here.